Pu Speaker kan sarkar chu laklu ani vele khan ni za chhunga mason na ta na tihhlawhtlin tur Chief Minister's 100 Days Program chu puan chwa ani a hemi bawzoi tur hian Commissioner and Secretary chu Chief Minister kai hruai Monitoring Committee chu din ngal ani a he program nuaya project chu March ni somthum pakhat sang ni le somni pali chunga tihhlawhtlin tum ani Pu Speaker heng mason na tur point 10 khat Kalpung Thar puile tihhlawhtlin tura ma kan lak to chinte antarlan kadua pakana chuan year of consolidation kumsang ni le somni pali somni pangahi sumle pa inren chen nakum year of consolidation atan mantum ania heta hian fiscal deficit ti niam le theito pakan leiba sang tuk ti niam hi kan tumber ani dona chuwangin kumsang ni somni pali somni panga a sumpuk tur kan public debt chu cheng vaibel se zaruk somkwa pasari point paruk pakwaz tin kan tiniam don ani chumiatan chuan abultran nan kan summan nate thirin rulba ka kan manna niafriate ti toble tiniam konga ma kan la don ani he program awang hian state poisa manga project lian tham tak tak counterpart funding tam tak the chuangai ang chi chu he sarkar kumchung hi chuan kan insum ri don ani panina minimum support price kan sarkar hian thlai chi thanbik pali heng so thing ayeng marchale munphia te hi minimum support price manga atul dan anga lo nei tu te ne tanga le sak thei turin ruaman na siama budgeta po da ngal ani chuti rualin lo nei tu te hian ashral na thazok an hu phot chuan zalen takin an thal thei don thung ani hei kan rama lo nei tu te ti mason na tura kan sarkar program poimok tak ani pathumna resource mobilization committee Mizoram Resource Mobilization Committee chu ka chairman na nuaya din ani a ana thotlang pui tur te chu kan sum man ti niam dan kong dapte sarkar revenue ti pundan tur ngai tu te sarkar nuaya entity le machinery man tlak to lo ti ral le thok tu te din mun zirchian te ani yang palina anti corruption measures erum na do hi sarkar na kan chan ma atanga mi puite ne na kan inzok na le tihhlawhtlin ngei kan tum zinga miani Mizoram sarkar nuaya project na thoreng reng chu ahun taka thozo ani theinan mungmal taka vilzui tum ani a he na thoktur hian Mizoram State Project Monitoring Committee chu ka chairman nuaya din fel ani to a tin ama saberatan kan sarkar chuan Central Bureau of Investigation nena kan state chunga lemlet naumte chui thei turin phalna kan peto nge ani pangana punctuality and time management biometric attendance system hi sarkar department zong songa mantum ania Mizoram Secretariat chu en chinna na mangin 100 days program pon lama district ranga mansozel tum ani hei sarkar na thokten mumal zo ka hun anvon theinan le lok zo ka na antho theinana ruaman ani parukna Agricultural Market Assurance Fund Management Board kum na thoktu te thar chua mumal zo le lok zo ka ral chua ani theinan Agriculture Minister kai hruai na nuaya Agriculture Market Assurance Fund Management Board din ania ani hian thlai thar thlan chua bik te chu amantur mumal taka bitlein asong bona le state chung mai baka state pon lama mumal taka sumdon na kalpui ani theinan ma anladon ani pasarina boundary committee Mizoram le Assam ramria harsan na kanto te zirchiana chinfel ani theinan Mizoram State Boundary Committee chu Home Minister kai hruai turin dinfel ani pariatna anti-intoxicating substance drive kanramin harsan na namen lo kanto zule ruihlo do na te naupang hruai sual te siam that na le ruihlo ngai te enkol na konga ko than le tlom ngai pol te baka
helama mithiam le thanem ngai tenen thok hovin theito pa malak chhotum ani a hemia tan hian policy le dan tharte duangin abul tran na tan budget po cheng roi somnga da ani